Benvidos ao novo Mladinska oddaja. O 2013 está a piques de rematar e as nosas voluntarias, Pasión, Cristina e Nastia, deixan-nos tras un ano en que escocheo de risas, chantos, amores, odios, traballo e borracheiras. Comezamos. J'espère que maintenant vous avez faim parce qu'on va à Ljubljana pour l'ouverture de Skuhna. My name is Steven Kenga. I'm from Kenya Coast. Myself is Omraz and I'm from India. My name is Hassan from Morocco. My name is Jaber al-Masri. I come from Palestine, from Gaza. Yes, Mohammed is Egyptian. Today, as you can see, it's the official opening of our kitchen. Skuhna is not just about food. Skuhna is actually about the story. It's the story of the food, it's the story of people who prepare the food, it's the story of the pots that are used for preparing the food. It's the story of everybody who is involved here. Smo v Zavodu Global organizirali številne kulturne dogodke in pa seminarje, ki so trajali malo dlje časa, torej smo mogli našim udeležencem ponuditi tudi kakšno hrano. In potem so se migranti kar sami ponujali, če lahko naslednjič pa oni skuhajo, pa še naslednji, pa naslednji, smo videli, da imajo res veliko kulinaričnega znanja. In potem smo imeli en dogodek v etnografskem muzeju za Valentinovo, kjer smo pripovedovali ljubezenske pripovedke iz Afrike in potem ponudili tudi večerjo iz Zimbabveja. In tam je bila ena naša prijateljica, ki je rekla, da bi bilo fino napisati kakšen projekt o hrani. Naši cateringi so pravzaprav medkulturni cateringi, kar pomeni, da ponujemo hrano iz teh predelov sveta, ki pa lahko dogodek obogatimo tudi s kulturnim programom. Druga varianta je pa, da bi lahko na primer starši prišli za otroki in starši imajo kuharsko delavnico, otroci imajo zabavno kulturni program, na koncu se pa skupaj poje. Before we were cooking in other gostilna, in Gostilna Dela, but today we are in our place. And this is very important moment for us. Yeah, it's a bit, the adrenaline is high because we are waiting for the people and there is a lot of things to be done for a couple of hours only. Now look, this is the difference of some cooking of African cooking and cooking. Because this is already bread. To use it to make it another thing. Don't you think this? We are all, maybe when we came to Slovenia, we were not that much professional cooks. But we were cooking our own food. And what Zavod Global did to us, they gave us this knowledge which we need to be professionals regarding to the Slovenian standards. We know exactly what we are going to do. That's why I don't feel stress. This is for us, it's a special day because this is the day of opening, and from this point, Skuhna will be open to the public. Najlepša hvala, prosim, vabljeni do. Je pa Zavod Voluntariat odgovoren za prostovoljce, ki sodelujejo v projektu, in to je zelo pomembna vloga, ker v bistvu je res ogromno prostovoljcev pomagali pri uresničitvi tega, da smo danes lahko tukaj.
big part of the work is done by the volunteers, and they are still here today and helping. We did all this place together, and we decorated all the walls and painted and cleaned everything together with the Skuhna team and volunteers. Danes mislim, da dela 14 prostovoljcev tukaj. 14 jih je bilo dopoldne, mogoče zdaj še kakšen več. And this is Skuhna. We try to offer the best taste, exactly how it is in the native country. Skuhna is for me friendship, like one family, and we can do anything together. Skuhna is an idea which was born to stay, you know. Skuhna is something unique. Krško puede convertirse en el próximo pueblo universitario de Eslovenia. ¿Quieres saber por qué? Spritzer. Donc je suis en train de tester le spritzer, le vin rouge ici. C'est pas la même chose que le vin rouge français. Let's go. Je m'appelle Simon Bolzan, j'ai 24 ans. Je suis originaire de France. J'habite dans un petit village qui s'appelle Crozon. Donc j'étudie avec mon Kreshko l'énergétique. Hello, Simon. How are you? Good, and you? Fine. And how is here in Krško? Yeah, it's fine. I'm okay with all the lesson here. Erasmus. Il y a des Erasmus partout. So Simon, please show us how this work. I don't know. Just Yeah, and back. Okay. J'ai choisi Slovénie parce que j'avais pas vraiment le choix et j'avais les matières qu'il y avait dans la faculté m'intéressaient vraiment beaucoup et ensuite je pensais que la faculté se trouvait à Maribor, mais au final elle se trouvait à Krško, mais finalement c'est pas un problème, ça se passe très bien ici. Mais généralement, le travail que j'ai à faire, c'est à distance. Donc je le fais ici à MC Krško.
Just send me an email when... Okay, I will send you. But Okay. I think it's going to be on Thursday or Friday. Okay, it's okay. So here we can see an electric car. J'ai parlé avec une caissière, elle m'a demandé d'où je venais. Je lui ai dit que j'étais étudiant à Kreško et elle était vraiment très surprise. Une personne comme ça à l'extérieur, à la Slovénie, qui vient étudier à Kreško. Je vis donc dans l'hôtel MC Kreško. Je suis avec deux colocataires qui sont deux étudiants slovènes dans ma faculté, mais plusieurs années inférieures à moi. Mais voilà, on a de très bonnes relations, on vit dans une petite chambre. Donc, Here we can see Penan. Yeah. And here, the cookman, Marco. La nourriture en Slovénie est vraiment différente comparée en France. On mange vraiment pas la même chose. Ici, on peut trouver beaucoup de saucisses. Je vois mes colocataires, mes colocs qui mangent saucisses, plus pâtes, plus pain, saucisses, pâtes, pain, tout le temps. You know aux Champs-Élysées? Oh, yeah. It's a French song. So when we are we come back to Ljubljana, we earn this song. Aux Champs-Élysées. What? Aux Champs-Élysées. Ah yeah. It's very old song. J'ai des difficultés avec les langues étrangères déjà. Je trouve le slovène est vraiment... on comprend rien du tout quand il parle. You know how they say in Slovenia, salut? Dobar dan, no. Dozdravit. Dobra. Atia. It's your madre. L'ambiance est plus chaleureuse qu'on peut trouver dans les grandes villes en France. Je vois par exemple à Kreško avec mes colocataires, quand je suis arrivé, directement ils m'ont offert une bière en arrivant. On voit tout de suite la mentalité des gens. C'est vraiment, ils donnent, tu leur donnes mais ils te donnent en retour. Kreško, prépare-toi, les étudiants Erasmus arrivent. What? Toyeto? Okay. Toyeto. Ask me the question. Which were your expectations? But you finished, Kristinchka? No, sorry. Just come on. Wine with water. I don't know. It's not wine. Студенческая жизнь в Кршко кипит. Не пропустите. Danes je Brucovanje Fakultete za logistiko. Brucovanje je za tiste, ki grejo v prvi let faksa, pač študija, po srednji šoli in imajo pač fešto, zato da se ga napije, pa da se imajo fajn. Ko si bruc, misliš, da si ful najjači. Biti študent v Krškem je precej drugače kot v Ljubljani, ker imaš ful manj stvari za početi in za delati. Ampak še zmeri, no, sej vsak se lahko po svoje zabavo naredi, tako da v bistvu ni važen, kje si, pač zmer se imaš lahko dober. So I don't know, maybe we can see a lot of students, but I don't know.
Jaz sem bila Brucka v Krškem, je bilo malo drugače, kot je bilo zdaj. Še zmeraj je bilo ful zabavno, zaradi tega, ker pač je to nov svet, nove dogodivščine. The future in Krškom. I think it's not possible to imagine my future in Krškom. Prihodnost v Krškem upam, da bo bolj sijoče, kot je bila do sedaj, ker do sedaj ni glih ravno kaj dogajalo, zdaj pa upam, da bo kaj. What will it take for you to see? I'm not the man you want me to be. You give me shivers now, baby. Oh no, you give me shivers now, baby. Yeah, yeah, I can't deliver now, baby. Oh no, you give me shivers now, baby. Yeah, yeah, you give me shivers now, baby. Oh no, you give me shivers now, baby. Treba promovirati naslednji dogodek. Misha Keshkenovi, un conocido fotógrafo, realiza un interesante taller de fotografía en el castillo de Brestenica. Sljedeća stvar kojom ćemo se mi baviti na ovoj radionici i zašto kombinacija digitalnog negativa i starog postupka je što mislim da danas svima u našoj svesti došlo je do promjene u posmatranju likovnosti. Ovo je sve rađeno sa mobilnim fotoaparatom i poslije napravljen na grafičkom filmu. Na taj format. Sad ako hoćete da ih kropujete i to sve odradite što se tiče fotografije. I will import pictures in Lightroom to convert them to black and white and select and convert to black and white and then export them for printing. Ovako, razlika između kalitipije i digitalne fotografije je u tome što kalitipija je potpuno proces u kome vi svojom rukom intervenišete, sami sastavljate emulziju i sve i nema potrebe za industrijom. Tu vidi se majstorstvo rada, a kod digitalne fotografije danas su ljudi uglavnom bazirani na mogućnosti fotoaparata koji mu daje industrija i ne može da interveniše. Zbog toga je ova radionica i napravljena da se napravi spoj između nečega što je pristupno, pogotovo mladim ljudima i koji nisu imali iskustvo sretanja sa starim postupcima i zahvaljujući njima oni danas mogu da intervenišu i otvara im se novo polje izražavanja u fotografiji. Ležim, stavim si ovako ćoškove da znam dokle će mi doći. Onda ćete taj deo da posmatrate, znači crnu i belu gledate da vidite da li je dovoljno kopiranje kad radite na suncu. Ako radite u krivu, bio sam zbunjen isto koji vi, onda sam se posle čudio kad sam vidio da dobijete tačno proporciju. Pa sadržaj slike je uvek naravno bitniji, ali s druge strane ceo ovaj proces koji se radi. Kod svih starih postupaka u fotografiji je potrebno, oni su sporiji od digitalne fotografije. E sad, vi kad snimite digitalnu fotografiju, to traje 1 sekundu i vi odmah na skrinu vidite sliku. S druge strane, ceo ovaj proces od fotografisanja, snimanja, pripreme, intervencije, greške, je u srpskom jeziku to se zove disciplina. Kad vi imate disciplinu, onda vi možete fokusirati svoju ideju. I ja mislim da kombinacija sadržaja i discipline, kako ćete to izvesti, još više fokusira samo taj sadržaj, ne postane samo sebi svrha tehnika, već sadržaj slike. Ja mislim ti tu mogu još malo crno da radim, okej? Da. Ideš na image adjustment, da nađemo crno. Šokericu imaš?
Can you explain me what are you doing now? I will put emulsion on the paper so I can make my print out of it. 9 minuta eksponiraš tamo, s tim što eksponiraj 4,5 minuta na jednu stranu, pa ga zarotiraj za 180 stepeni, još 4 minuta. It's beautiful watching your picture appearing. I love photography because I can express myself, I can show things in my way, so it's my perspective of the world and it's my perspective of things. Sem učiteljica, profesorica likovne umetnosti, učim v osnovni šoli in me zanima pravzaprav vse, kar se tiče likovne umetnosti. Fotografija me je pač od nekdaj privlačila. I'm interested in old processes and I really wanted to try once. And I think that the mentor is really professional and he really knows a lot and it's a great opportunity. Pa šta da savjetujem mladim ljudima? Ja mogu jedino da savjetujem ono što imam iz svog iskustva, a to je da se sklone bitnost i da put fotografijom ispred sebe krče do suštine stvari kojima žele da se bave. En attendant le cirque à Krško, à Zagreb, il y a du nouveau. U drugom gradu drugog dana čudo dogodilo se drugo. Sad smo čuli nije rijetko I nimalo čudno. ako blizu nas Dogodi se neko čudo. možda samo malo drugačiji od nas. Mislim, festival novog cirkusa je možda specifičan po tome što svake godine pokušava zauzimati nekakve koncepte, fokuse, dakle, fokusirati svoju pažnju na određeni dio onog što se producira u suvremenom cirkusu. Ce qui m'intéresse dans le cirque, c'est vraiment la sensation que tu peux avoir quand tu pratiques cette pratique. C'est comme quand tu jongles avec des balles et tu mets une troisième balle, ça crée une sensation qui est incroyable. Et après, dans le cirque, tu as vraiment des milliers de moments comme ça où tu rajoutes la troisième balle. Ja sam glumica u predstavi Iglica, kazališta Mala scena. Ne, ja sam glumica u predstavi Iglica, Mala scena. E pa sad, koja je glumica u predstavi Iglica, kazališta Mala scena? Ja! On the beginning of rehearsing this performance, it was like we have just stuff, leathers, woods, teeterboard, aerial stuff, and the director, he told us, let's make some fun with this object and be like a children. Prije 9 godina festival novog cirkusa kad je postojao, kad je dakle, dovodio priznate predstave koje bi na kazališnim festivalima bile priznate kao suvremene predstave izvedbene umjetnosti, imao je taj problem da mu se baš ta etiketa cirkusa priljepljivala kao nešto negativno.
It's fun. It's fun. But I think the most important is that the new or contemporary circus is more serious than traditional circus. Yeah. I think this is just fun, and there is place for some story. Pa ozbiljno mi totalno šljakamo probe, To je jako obaveze, ozbiljno. dignut se ujutro, rastegnut se, umice, oprat zube. Jako je ozbiljno, to je ozbiljno, to je jako ozbiljno. Ok, evo, dobro. Ne, bez Evo, molim vas, ajde, malo se tu. Ne, da, vi malo tu. Pa da. Jedna vrlo neozbiljno ozbiljna stvar. To je kao oksimoron. Nekad zabavlja, nekad nas rastužuje, dakle utječe na širok spektar naših emocija. Là, c'était un petit peu dangereux ce qu'on a fait vendredi. En tout cas pour moi. Ouais. Pour eux, ça allait, je pense. Mais pour moi, c'était un peu dangereux parce que les sols ils glissaient. Et j'ai pris la décision de ne pas mettre un tapis qui ne glisse pas parce qu'il n'y avait pas de tapis pour toute la surface de la salle. Cirkus je zapravo sustav savršenog reda. U njemu vidimo perfekcionizam zapravo. Dobiva tu etiketu u onoj kategoriji apsolutno kaosa, jednog klauna koji se raspada i sapliče se u svoje cipele, ali to je zaista jedno izvrtanje sistema. Et moi j'avais qu'un comme ça et j'ai pas trouvé un deuxième, donc j'ai improvisé là. Et les publics ils ont eu la chance de ne pas avoir ça dans leur gueule. En même temps c'était sympa. Hein. Dans le spectacle, j'avais envie de partager vraiment des sensations physiques. Je me suis dit, allez, on va chercher quelque chose sur le public qui va être un peu sur le plateau, où il va avoir des positions pas très confortables, où on voit une place qui n'est pas en sécurité. I want to give to audience some energy. And Good energy? Good energy. My energy. Pa mislim smisao života, da. Ozbiljnost tu. Da, jako veliku ozbiljnost da shvate da život nije igra, nego da je život jako ozbiljan i da se s tim treba pomiriti. They have to feel some tension in some moments. In some dangerous moments. Naše određenje je isto vezano i uz publiku, s obzirom da želimo s njom promišljati svijet kroz umjetnost. I u tom smislu se to promijenilo puno sa godinama uz pomoć, naravno, brojne publike koja je pohodila festival, uz pomoć medija, kritike, stručne kazališne kritike koja je valorizirala te predstave kao neke od najuspješnijih ostvarenja uopće na kazališnim daskama Hrvatske. Nije samo dođite, zabavit ćemo vas, da ne mislite o stvarnosti, nego ne, dođite i mislite o stvarnosti s nama. Ja? El espíritu del flamenco ha llegado a Eslovenia. Luna Gitana, la asociación, nos enseña cómo los eslovenos entienden el flamenco.
Luna Gitana je društvo, kjer se ukvarjamo s flamenkom in po želji ne samo druženja, ampak da rade skupaj plešemo. Luna Gitana je nastala v bistvu iz ene želje po še več druženju in še več plesa in ukvarjanju s flamenkom. Ime pa je nastalo tako, da smo v bistvu nekaj deklet je bilo takrat v Španiji na seminarju flamenka in so gledale v nebo in je bila luna, to je druga luna v mesecu in potem je tako nastal v bistvu en slučaj, zgolj slučaj in pa en srečen tak dogodek, da smo dali ime našemu društvu. Ukvarjamo se pa s flamenkom, plesom in to nam je v veliko veselje. Torej, gib roke je ločeno dlan do zapestja in pa gib roke od zapestja do ramena. Od ramena do zapestja je roka pokrčena in komolc se ne sme premikati notri in ven, pač je lepo pokrčen. Dlan pa dela cel krog. Ja, v eno stran ali v drugo. V flamenku držimo C, ja, in premikamo samo v zapestju. Tehnika nog, poznamo več udarcev, planta, takon in golpe, udarec s celim stopalom. Torej, golpe je najmočnejše, planta in takon. In potem imamo kombinacijo vseh teh treh. Flamenko ti da nekaj, kar je v bistvu zelo težko opisati. Ne da se opisati, čutiš in greš za tem. In mislim, da je to tudi Slovencem bilo všeč. I think it's like the other dances now that we can connect to all parts of the world. We can dance almost everything that you can imagine. And flamenco, I think it comes into your soul when you start and you feel like you understand the Spanish culture more from this point of view. Also, I think that the Spanish culture is more open. I think when you come here to Slovenia, you need a little time to know the people, so they open up, and when they do, they're really open. But at first, it's hard to have the first contact. Flamenko je univerzalen zato, ker v bistvu prinaša nekaj, kar so ljudje se učili in se v bistvu s tem ukvarjali čez stoletja. Ja, na en način je univerzalen. Pa težko rečem sicer, no, ampak mislim, da v bistvu je flamenko res prodrl na vse strani sveta in da ga lahko vsak pleše, če ima le nekaj želje, še lažje je, če imaš plesno predznanje, ampak ja, da bi lahko prodrl tudi čisto v širšo publiko, ne samo orsko, ne.
A sada pođemo na koncert koji se održao u Zagrebu uoči aktualnog referenduma. Dobro večer Zagreb, kako volam pred vama. Što da kažemo sad nakon svih ovih 5 godina da fob nikad nije bio homofob. Znači, u nedjelju kao i svaki put kad se izlazi u Hrvatskoj na referendume, izlazi se za pitanje koje je postavila jedna inicijativa u ime obitelji, ne bi li osporila seksualnim manjinama da izbore pravo za tu pitanje. Znači mi kao svi demokratski nastrojeni ljudi smatramo da bi taj referendum ako prođe bi jedan korak natrag i da bi nas svrstalo u neke sfere koje smo se uvijek zgražavali, da bi nas bacilo opet unatrag barem nekoliko desetljeća. Glasat ću protiv jer smatram da druga opcija krši osnovno pravo ljudi na sreću i potragu za sreću. Glasat ću protiv jer se drugačije ne može. Glasat ću protiv jer ne želim da drugi odlučuju koga će netko voljeti. Mislim da svatko to može odlučiti za sebe i treba odlučiti za sebe. Glasat ću protiv jer sam majka 2 djece i želim da moje djeca imaju slobodu izbora. Prvog lezbijskog feminističkog zbora u Hrvatskoj regiji i glasat ću protiv zato što smatram da smo svi trebali imati jednaka ljudska prava. Glasat ću protiv. Hoću dobro za sve ljude dobro. Niko mi neće komandirati kako ću živjeti. Svako nek živi kako hoće. To je sloboda čovjeka. Da li ti znaš o čemu je ovaj referendum? Pa nemam pojma, niti me zanima. Kad bude bio referendum za marihuanu, ja ću stati na bini ovdje. Svaka vam dana ljudi! 1, 2, 3, 4, izgubljeni! 1, 2, 3, izgubljeni! Da li želiš da uđe u Ustav definicija da je brak zajednica muškarca i žene? Ne. Znači može biti nešto drugo? Ne može. Može sad? Ne, da. Ja se izgubio malo. Da. Samo muškarac i žena, da. Ja sam protiv zato jer vjerujem u Isusove riječi, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ja sam za lezbijske brakove, ali gej brakove ne. Nisam samo protiv, nek se mi pripiti. Molim vas da pokažemo koliko smo ozbiljni i dostojanstveni i koliko smo drugačiji od onoga
kako nas vole predstavljati, lijepo se mirno raziđimo i odimo doma i onda u nedjelju ne zaboravite, dođimo i kažimo im da smo protiv. Isto foi todo. Vémonos no 2014. Feliz ano novo. Kersko puede convertirse en el próximo polo ¡Ah, no! ¡Polo! Like this, a bit down. No? Corta. Cut. Are you shoot?